Урматтуу Ош, Жалал-Абад областынын тургундары, Өзгөн Каракулжа район тургундары, эгер сиздер үйүңүздөрдү мына ушундай сапаттуу кылып жасатам десеңиздер, агабыз фасадный фирмада иштеген агаларыбызга байланышасыздар. Ушундай сапаттуу кылып үйүңүздөрдү кооз кылып жасап беришет. Андыктан байланышыңыздар, эгер кимде ким байтуудан деп байланса, 100 квадратына 5 квадрат бөлөкө акция кылып берет балдар. Андыктан өзүңүздөр да көрүп, ушундай сапаттуу, мыкты деңгээлде жасаган агаларыбызга үйүңүздөрдү ушундай кылып кооз кылып жасатсаңыздар болот балдар. Экранга WhatsApp связь номерин калтырып коебуз, байланыша бересиздер. Андыктан ушул видеого дагы колдоо иретинде бирден лайктан басып коюңуздар. Бардык усталардын акысы, бардык ушул материалдар усталардан кетет балдар. Сиздерден болгону үйдү көрсөтсөңүздөр болот балдар. Ассаламу алейкум, урматтуу мекендештер жана Байтуу каналынын катталуучулары. Бүгүн 20 август 2023 жыл. Биз Өзгөн жыл базарында, буюрса Өзгөн жыл базарынан чабараттарды, өспүрүмдөрдү, рабочий аттарды көрсөтөбүз. Видеонун агына чейин биз менен чогуу болуп назар салып туруңуздар. Буюрса катар бир четтен көрсөтөбүз. Андан сиздерге дагы жакшы жаңылык. Буюрса биз Telegram канал ачтык. Telegram каналда мал жоготкон, жылкы жоготкон, уй жоготкон атайын ошондой группа ачтык. Телеграмга кирип туруп жоготтум деп жазсаңыздар, ошол канал чыгат. Кирип катталып, видео сүрөттөрүн таштап, мына ушул жерде жоголду деп маалыматын берип койсоңуздар, буюрса жоктор, андан кийин ушундай мал жандык таап алгандар дагы кирип, ушундай коrodо жүрөт, мындай жылкы жүрөт деп дагы таап алгандар дагы жөнөтүп турсаңыздар болот. Буюрса бири-бирине пайдасы тие турган болот. Анан ссылкасын дагы описанияга калтырып коебуз. Биз бир четтен сурай берели. Бери кайдап койгон укам, Болот. Алыныптыр. 140 миңгеби? 148 миң сомго сатылды дейт. Балдарым Россиядан көрөт дейт. Мына 148ге сатылып кетти. Буюрса чекеден көрсөтөр эле. Ат канча болот ака? Кожойны келет. Кожойны келет. Канча деп айттыбы? Акчасы айта элекпи? Мени эле тур дегендей. Ака, ат канча экен? Ат канча деп сатты? 150 миң сом. Жашычы? Эки асый. Нелери бар? Улагы бар. Үйүрү бар. Бийик дагы экен. Улагы, үйүрү бар дейт. Кайердики? Куршаптыкы дейт. Куршаптын аты экен кандар. 150 миң сом дейт. Номер айтып коесузбу? Жок. Номер жок дейт. 150 миң дейт. Басында жакшы айтты. 150 миң сом деп. Катар көрөр эле ортодон. Ат канча экен ака? Убай калды. Ака, ат канча дадасыз? 160 миң сом. Жакшыча? Жаңасы болуптур. 160 миң сом дейт. Нелер бар ака? Улагы бар. 160 миң сом дейт. Катар мынаны да көрөлүчү. Мына атайын чаң башы суу чайып койгонбу? Суу болуп калыптыр. Ат канча экен укам? 150 миң сом. Жашыча? Эки асый. Нелери бар? Мойны журасы суу бар экен. Табагын астында. 150 миң сом. Ошол жерде дагы баа болот окшойт, жылка. Жанына баралычы. Кандай болот? Кайсы болот экен? Кайсы баа болот экен? Жерде кайсы бир экен? Ат. Кара ат дейт ба? Жанына барып көрөчү, кайсы ат жерде экен? Ат жерде экен? Берсең ука. О, на чукуп элекем ба? На? Наркысы дейт ба, аз келсинчи дагы жанынан көрсөтө эле. Мына ушул кара ат ба болот экен. 130 миң сом берип тур уже. Азыр ба болот 130. Ана караңыз, улагынан garanча додот экен. Мына жерде элдин полный чогуу ушул жерде.
Beş veremem. Turamam ben. 5000 kilo oturuyorum kilo. Bana karattı. Hacı gitti. Karat. Deri ötürü evet, top. Baba. Ehtiyatlı kireyken ne oldu? Ehtiyatlı kireyken. Ver abi. Yaxshilab qop. Ya bular ya kaça birge bo'ldi. Ne sattın bo'ldi bizga hozir. Bo'ldi baraka. Bo'ldi bir. Bo'ldi kaça. Birge. Bo'ldi baraka qattiga. Böyle satsan bo'ldi baraka. O birge bizga hozir bo'ldi. Bo'ldi birge. 35 diyorun 2000 tushib qo'ydi. Birge raz. Bo'ldi bizga birge bo'ldi. Qayta yelar. Bo'ldi bizga birge. Birga so'radat. 2 numara olsun, 2 numara basın. 30 bin lira. Birge buna bo'ldi. 30 kalan. Bo'ldi bizga baraka. Bo'ldi berçe. Yaz oğlum. Ya atalı ota. Kaça bo'ldi. Bo'ldi bizga baraka qattiq bo'ldi. Birge. Bo'ldi birge qattiq. Yaxshi qoldi. Qoldi versin be. Ver ben yakın. Hakkını bir al. Var baraka. Yok. Olamaz bizim. Eki aldı otasını. Eki baksın ben kaça bo'ldi. Eki aldı otasını. Var baraka. Üçü de can alsana. Koyarlar yeni bırakacağım. 132'ye getir. Aldık gel 132'ye bir tane. Kulağına garanti de yapın. 132 bin so'mga sotib ketdim ha qarab. Mana bunday aytadilar. Ha ketdi 132 mingga. Elim bormi qiziqtirib. Yaxshi degan deb qo'ydi. Ketdi 132'ye. Oxiri nima? Araba chatlarında gösterdi. Video uzarıp ketadi. Araba chatlar qanday bo'ladi bugun-kunda. Aleyküm selam. Rasmi YouTube'da. YouTube'da muhtaç çıkarıp Muhtaç çıkarıyla biz. çıkarıyor da zaten. Yok ben çağırmayla. Başka ne ettim? Kaça verdiniz ki? 71 bin ver. 71 bin. Çok adam tatlıbayla. Yukun özün. 71 bin verildir. Değerli bey tatlı et. Kaç çeken at? 90. Yaş içe. Жаңасы екен. 90 bin son değil. Ne var? Kaç yer koydu aga? 99 verdi. 100'ge aldı otası bize. 100'ge aldı otam deydi. 99 verdi deydi. Aldım dersin. Köprükleri. Neler var özü? Kunan da, kunan eken. Kunan da etmen, savurlarını da gösterip koyayım. 99 verdidir. Daha fazla. Kaç yer koydunuz? 90 bin. Veresin bu canım. Nağa 90 verip koyduk. 90 bin verip koyduk dedi nağa. Bağ olmak dedi. Nağa. Kaç eken mi? 120 bin. Evet tuttum. Telefon alıp al. Yok oğlum ne? Telefon alıp. Kaç eken bu? 120 bin son değil. Yaş içe? 3 yası yat. Yaş içe? Şimdi sakçasını ait be? 120 bin. Neler var? İş var değil. 96 verdi bak ha? Yok başka. Ha başka at be. Bulança? 100 kan var. 100 kim var değil. Yaş içe? Canası. Canası. Neler var işi? Bardır var. Bardık var. İşi polnuy var değil mi? 100 bin kem var değil. Hazım yerine daha biraz bağılda dedi. Atın özü yok eken. At bir demeseydi. Bak diyorlar ki.
At qancha ekan aka? At qancha da so'radi. Hop. Qanchaga sotdi? O'zinglar atni tatam. 200 ga. 200. Shundoq bilan. Ha? 200. 200 det. Neler var? Bu bakımka vermeydim 150 köşke. Gelir. Videoga çekçi, videoga çek. Ya adam. Qancha da tasın bunlar? 200 jatta olgan. Tam maşallah adatda. Qancha ekan aka bu? 130. 130 ming so'm. Yaxshicha. Çeşçemesi. Жаңасы. Qancha so'radi aka? 90 bin liradan. 90 ming so'radi. Yaxshi, so'dangiz bersin. Bu az. Bunlar gezek öspirimlerge gelip kaldı. Bunlar şu öspirim 200 bin so'm kemi var deydi. Qancha qo'yash shuni? Buna ne geldi? Bu parodaschi. Polsha ekan bunlar. 200 ming so'm deydi. Mo'yni var anzar. Sapsin jo'ni. Qayerdiki? Ben de o şeyden aldım. Ha, nomer aytib qo'ying. Aytmayla qo'ydi. Aytmayla qo'ydi deydi. Yok hayır hayır. Salay o'shatdim deydi. Biroq yaxshi ekan restoran. Qanchaga restoran? 130 ming so'm. Yaxshicha. Rossiya. Qanchak. Rossiya deydi bunlar. Yash qancha qoldi? Rossiya 2'ye tolusa. 2'ye to'ldi deydi. Qancha yoshda? Sırada kendi. Şurada. Mingi daha o'xshaydi. Minge, kodu, minkesti. Minit daha yurat qo'ydi. 130. 130 ming so'm deydi. Surat satayım ben. Azrak surat satayım. Qayerda adres? Qizildiyqondan. Nomer aytib qo'ysiz-ku? 64, 54, 30. 73 bilan 64. 54, 30. 54 33 ha? 30. 30 Paytova. Yaxshi. Ha? O'spirim. 120 ming so'm. Yemi bir jashar oldu. Kalta taygan. Yemi bir jashar bo'ldi. Mana. Parodaschi. Qo'shlar bilendi. Ata sorulardan sonuna ekan. 120 ming so'm. Yemi bir jashar bo'lgan tayt bunda. Adres qayerda? Qarag'ulja. Nomer aytib qo'ysangmi? O'spirimda so'rab qo'ydim. Ha, aytmayla qo'y. Yaşandı kaldı kalmıştı. Bıştı. Kaç gen bıştı ka? 200 bin so'm. Paradascha. Karabayırlı. Karabayır bıştı. 100 bin so'm deydi. Akırın dağı. Öspürümlerden öyle. Kaç gen yaş? 60 bin so'm. Yaşıca. Kaltatay. Kaltataydı. 60 bin so'm. Kim var deydi. Tay qancha ekan aka? 80 ming so'm. Yaxshicha. Poltarashka. Katatay 80 ming so'm ham bor edi. Burul. Qancha doda sava? 72. 72 ming so'm. Qancha so'radi? Bulagarsın da. Ha, 66 sıradı. 66 so'radi. Yaxshicha. Yaşın kuştu. Ha, bishti olib qolib turna. Neydi mesela? Bundan mı? Bundan ekan. Bundan deydi. Oo. 70 bin euro ne bulagar? Oo, 70 mingga berem deydi. 70 bin sana veririm. 70 ming berem deydi. 72 dediniz var. Sana 2 bin bulagarım diyen baktığından beri otur. Ha. 70 ke veririm deydi lan tuğanlar. Oo. Çekiden yerde daha üstünlerde koyup koyuptur. Beyleri yok mu? Negisi bulardı beyleri yok etip yok nanday. Yaş öspürümleri de koşup koyuyorlar. Satıldı mı? Kaça geldi? 55? 55 bin so'm satılıp gitti. Erkek burgaçı var. 45 bin so'm satıldı. Burgaçı geldi. Erkekler takıp kalır. Naldağı. Alstan çıkacak etmem naldağı. Ne kaça kadar öspürüm? Bu tarpayla koyuldu. Tarpayla koydu. Tarpayla koydu. Valla. Şunday tuğanlar, bugün biz Özgön mal bazarından öspürümdörді, rabochаттарды, çavaratарды көрсөтүүнү аракет кылдык. Сунуш пикирлер болсо комментарий калтырыңыздар, каналга катталып катталайтыңыздар.
Tınçlıkta, amanlıkta bolunuzlar.